Pozdrav svima, evo nas u trećem delu. Hajde da opet napravimo pivot tabelu. Alt, N, V, Enter. Prodavnica, prihod. Pošto sam ovako bio formatirao, sad ćemo malo da promenimo dizajn kako nas ovo ne bi baš previše dosađivalo. Evo, ovako neki neutralni. Ctrl 1, number, separator i to je to. I hajde sada da iskopiramo ovaj ovdje deo, Ctrl V i ovaj ovdje deo, Ctrl C, Ctrl V i kažemo sum ifs. Sada ćemo napraviti tabelu ovdje, pivot, prihod, F4, tačka zarez, prodavnica, opet Ctrl Shift F4, tačka zarez, imamo samo jedan kriterijum i on se nalazi ovdje, zaključat ćemo red, tek da ispoštujemo formu iako realno neće biti potrebe. Ctrl V i ovo je jednako sum, to tu i recimo da ćemo ovaj format da primenimo ovdje kako home, format painter i evo ga, i sada je isti format. Ako biste na primjer kliknuli 2 puta na format painter, onda biste to redom radili sve dok ne pritisnete escape. Idemo Ctrl Y tek da ovo ne stoji ovako išarano. Ok. Time ćemo se baviti nešto kasnije, to čisto da znate. Međutim, šta može da se desi? Može da se desi da sad vi imate ovako neku tabelu i dobijete mesečni izveštaj sa određenim brojem prodaja. Međutim, sada će cifre izgledati ovako. Ali recimo da u sljedećoj nekoj tabeli koju ste dobili ili dobili ste dopunu neke tabele, pa je na primjer ovdje prihod umjesto 288. Dobro, nećemo ovdje. Stavit ćemo, evo, umjesto ova 3 prihoda, Ctrl C, samo ćemo ih izmestiti ovdje, Ctrl V da imamo za posle. Stavit ćemo da je prihod 180, 500, 1000. Da, znam da količini i cena kad se pomnože ne daju ove cifre, ali za sad nam to nije ni bitno, samo je fokus upravo na ovome. I da vidimo, to su sve 3 prodaje bile u prodavnici Drina. Znači, ta sad prodaja je 1680, a bile 566, znači za nekih 1100 jedinica se povećala. Međutim, mi kad odemo ovdje, vidimo Drina stoji 1216, ali ovdje Drina stoji 1200, odnosno 1.217.000 i 1.216.000. Zašto? Zašto? Koja je sad cifra tačna? Da li je tačna ova ili je tačna ova? Tačna je ova, ali zašto ova nije tačna? Pa zato što kada menjamo podatke u pivot tabeli, uradimo desni klik i stavimo refresh. I sada vidite 1217, odnosno 1.217.000 i 1.217.000. Tako da to je ono što je bitno da znate kada menjate opseg podataka, odnosno kada menjate podatke. A što se tiče samog opsega podataka, ajde sad ovo Ctrl C, Ctrl V, ovo nam više i ne treba, pa ćemo delete. Naravno, ovo je updateovano na 1.216.000, ajde da sad i ovo vratimo na 1.216.000 i vidjeli ste kako se updateovalo ovo, tako se updateovala i ova vrednost. Ok, ajde da skočimo na kraj tabele. Sad, mi smo znači imali ovako do ovdje do 7034. reda. Međutim, ajde da pretpostavimo, naravno, ovo ovdje, kao što smo učili, Ctrl Shift strelica na desno, Ctrl C i pustimo, strelica 2 puta gore, sada držimo Shift i ili idemo jedno po jedno ili idemo page down. Ajmo page down pa dokle stignemo. Ctrl V, evo ga. Ok. Krenuli smo dakle od, ovo smo znači imali, samo ćemo to tu obeležiti da bismo znali posle kada budemo brisali. Zašto se sad ovo pomera? Pa zato što sam ovdje stavio neke random funkcije, tako, Ctrl C, ajde neću tako,
a ovo ću ovde svejedno da ostavim kao values. Opet vi znate kako sam odavde skočio tu i kako sam opet napravio da cijelu tabelu selektujem u 2 poteza. Znači Ctrl Shift, desno dole, Ctrl+C, Alt Ctrl+V, Paste Special, Values i to je to. Šta se desilo? Pa, u suštini, mi kada smo pravili pivot tabelu vidjeli smo dokle ona zahvatila podatke. Mi sad ovde vidimo da je tabela mnogo veća nego što je bila. Šta ćemo mi da radimo? Znači, kliknemo na pivot tabelu, Pivot Table Analyze i ovdje imate Change Data Source. I on sad kaže, ja sam ti napravio tabelu od J1 do, kako kaže, R7034. Nama, međutim, treba do 7447. I sada kliknemo ovdje, 7447, Enter. I sada je dobilo potpuno drugačije vrednosti. Naravno, ovdje ćemo raditi tako što ćemo 7043 zameniti sa 7447. Zašto je value? Pa zato što moramo da promenimo i ovdje. Formats. I to je to. Tako da, ako vi sada dobijate ovako neki izveštaj, ali naravno, kad imate, mislim da imate i jednu prodavnicu da pratite dan za dan, broj prodaja vam neće biti isti. A naročito kad imate više prodavnica na više mesta, tu nema šanse sve da pratite iz sata u sat, broj prodaja neće biti isti. Neće biti ni u kom periodu. Tako da, ovo je način kako možete da promenite izvor podataka i to je jedna stvar. Šta sam još hteo? Naprimjer, nas zanima da vidimo kako ide dinamika, mi ste dobili ovako za nekoliko godina, znači imamo 2011, 12, 13, ali da vidimo kako to ide po godinama, kako ide po mesecima. Alt and V. Sada ćemo staviti datum. I stavit ćemo prihod. Ono što ste primetili, vjerovatno jeste da je meni već ovde dodato quarters i years. U stvari mi imamo do 2019. Što stvar čini još komplikovaniju. Ok. Dakle, ono što ćete vi vrlo vjerovatno imati, imat ćete ovakvu situaciju. Znači, dan po dan. Onda ćete uraditi group i sad on će vam reći kako želite, da li želite sekunde, minute, sate, dane. Vi ćete vjerojatno reći, ok, hajde da vidim ja to po mesecima. I reći ćete ok. I sad on zaista jeste zbrojio po mesecima. Ali problem je u tome što je on sve januare zbrojio, sve februare zbrojio. Vi ne želite sve januare, želite da vidite neku možda dinamiku. Pa ćete opet ići na group i reći ćete čekaj, dodaj mi i godine. I sada ste dobili januar 11. 12. koje možete da spajate. Ono što sam ja također uradio i što ste vidjeli, bilo je da sam dodao i kvartale. Tako da to je još jedna od opcija koja vam ostaje kako biste vidjeli šta se desilo i kako. Međutim, ono što može se desiti jeste da vas, na primjer, zanima šta ste vi to sve prodali u januaru 2015. Jedan način jeste da dođete ovdje, pa gledate datum, pa kažete, aha, dobro, daj mi 2015. januar i dobit ćete ovako neku tabelu. Drugi način, vjerojatno i brži, da to uradite jeste kad dobijete ovako pivot tabelu, uradite double click. Jeste vidjeli? Znači, počeli smo odavde i ovdje bukvalno dvostruki klik i dobijamo ovo. Što naravno liči na ono što imamo ovdje. U stvari ne da liči, već hajde vidimo 112 redova. Evo i ovdje 112 redova, suma 466 i tako dalje. Tako da dvostrukim klikom dobit ćete opet te podatke. Ako, na primjer, uradite nešto ovako,
Uradite ovde double click. Double clickom na grand total pivot tabele vi ćete dobiti pivot tabelu. Početnu. Znači vidite, imamo 7447 redova, ono od čega smo krenuli i identični su. Jer mi smo pitali koji podaci stoje iza ovog. Double click i on će reći, podaci koji stoje jesu ovi. Vi naravno nećete nikad krenuti od jedne pivot tabele da biste opet napravili tu istu pivot tabelu, jer bespotrebno je. Ali ćete uraditi to da, na primjer, dobijete pivot tabelu na osnovu nekih podataka, da izvučete samo neke pojedine podatke. Ajde sad opet Alt NV i opet ćemo staviti datum i opet ćemo staviti prihod. Hajde da vidimo dinamiku. Ako dođete ovde, pivot chart, i kliknete i stavite ovaj chart i kažete OK. I sada ste vi dobili tačno po godinama kolika je prodaja bila. Vidite ovo, kad smo otvorili 2011. Znači ovdje imamo sumiranu, otvorimo i evo ga, 2011. quarter 1, quarter 2, 3, 4. Također, šta je interesantno, dodajte plaćeno. I sada imate ili ovde, i vidite kako promenite ovde, menja se ovde. Hajde vidimo da li može i obrnuto. Cash. I evo ga. Evo vidite. I on je ovde promenio upravo u cash. I opet je primenio sve 4. Ja u suštini ne bih ovde gubio više vremena na grafikone, zato što identična logika koja važi za dizajn pivot grafikona ili čartova važi i za dizajn običnih grafikona koje smo već prešli. Naravno, pivot grafikoni su mnogo lakši za pravljenje jer njih već izvlačite iz pivot tabele gde ste već neke podatke sumirali. Sad, da li ćete vi iz tabele pomoću formula praviti neku svoju tabelu pa odatle praviti grafikon ili ćete iz tabele praviti pivot tabelu pa onda pivot grafikon, stvari, kao što vam kažem, preferencija, ali ovo, kao što vidite, nudi neuporedivo veće mogućnosti za analizu. Tako da, eto, ja hoću da vam se zahvalim. Ovo je deo o pivot tabelama koje smo prošli. Mislim da je ovo sasvim dovoljno za početak, za neku dublju analizu. To ćemo kasnije još dodavati kako se kurs bude razvijao. Da završimo sa ovim delom i onda prelazimo na drvo odlučivanja funkcije if, and i or. Hvala na pažnji.